Ibihe byiza kuri wowe wakoze subscribe kuri Muri Media. Niba uri mushya nawe turagusaba ko wadushyigikira ukora subscribe ndetse ukanda no kukazogera kugira ngo amakuru yacu ndetse n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi bitazajya bigucika. Ni amakuru agezweho aho umuyobozi w'ingabo mu gihugu cya Uganda General Muhoozi ari i Kigali aho yatangiye uruzinduko rw'akazi ku mugoroba wo kuri uyu wa kane tariki ya 20 Werurwe 2025 nibwo uyu musirikare yageze i Kigali yakiriwe na mugenzi we uyobora ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga. Kuri gahunda byitezwe ko Muhoozi agomba kugirana ibiganiro n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'u Rwanda RDF. Ni ibiganiro bishobora kwibanda ku makimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo aho ingabo z'icyo gihugu zirwanira n'umutwe wa M23. Mu kwezi gushize nibwo Muhoozi yari yatangaje ko agomba gusura u Rwanda yise igihugu cye cy'abacwezi. Muhoozi yaherukaga i Kigali muri Nyakanga 2024 ubwo yari yitabiriye irahira rya nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Gusa mu ntangiriro z'uku kwezi ibinyamakuru birimo icya Chimp Reports cyegereye igisirikare cya Uganda byanditse ko yaje mu Rwanda agahura na Perezida Paul Kagame. Tubashimiye ko mukomeje gukurikira amakuru yacu. Niba uri mushya ibuka gukanda subscribe ndetse n'akazogera, nawe wayikoze turagushimiye. Mwibuke kuduha ibitekerezo. Ciao ciao.